Peh, Adi hilang ya. Apa nih hilang deh? Peh, jak sang saya aja bayun beli nih. Bani rago jak dua kan jadi ini. Seng sebulan jak mirip Adi banyak nih. Ye, nena malu. Panggonong jak sang banyak apa? Arah maganang magonong. Cara jani tawang sumpah setengah ngukut. Biasa nak bawa garam beriodium jadi tawang. Adi jogen anak kene ada dini. Sekan pasti sudah adi anehnya mah gelah beli paling malah hilang. Apa nih hilang beli? Orang nak benar-benar pang benar bentiang long ngalih. Unggong mas beli, kurang geram. Apang gondong pang matinya tiang sing ada. Apa nih hilang beli nang je orang mirip jadi yang nyidang ngarengin ngalih. Iya, pedalam beli Adi. Nah, barang beli nenek sing perlu sing milah alih. Jani rawas beli ne di ngahang Adi. Tuarelen aten beli aneh hilang. Ada kita dot pesan ngelahang Adi. Udah beli entah elah ngabetresna. Asingan balasan marah nyakit hati. Peh, duang sajang nanti ngerawas ya. Jadi mensupaya tawang keresnan beli ne sing membalas bisa beli nyakit hati. Nah jadi jak dua kan jadi ni pengijih beli ni kan Adi. Nya kan ya beli kan Adi. Aduh, bakat sih penting menemuin nak mani cara beli ya. Ye, dok itu. Dia nadinya akan beli sing gitu. Adi kelajak beli metek-metek je mah. Ah, dayan beli betawang tiang, pasti beli ngajak tiang metek-metek utang. Ye utang tu sing kepercayaan ya kan. Apang gondong pangatinya tiang sing ada. Apa nih hilang beli nang je orang mirip jadi yang nyidang narengin ngalih. Tuarelen aten beli aneh hilang. Ada kita dak pesan ngelahang Adi. Udah beli empah elah ngabetresna. Singan balesan marah nyakit hati. Arah belok gadi ya. Di kengkene beli ampah ngabut tresno. Mirip dia beli ngejang di dur meja nih. Di laci-laci ya apa di jalan tresnan beli ni kan di tamplek motor. Tresnan beli ni tuah habis sih. Tuah relen duena nih tresnan beli tuah haragan Adi nih Adi. Sing je gitu beli. Pang sing je nak bilang nak lo bang beli tresno lantas apa menadaan tidak dinamani tu. Sih ya nak muani jangan lo mulu biasa teman. Apa ben ganti nganten. Nak beli nak kita nganten ngajak Adi tau. Lan bang nganten lan. Ah, bakat sih bang yang nemen beli. Mana gedean beli makan kan yang belum kilo.